Meios bara kori celebra loron dominiang, hanesang moso artista sira. Nibi celebra Valentine Day, ho Valentine tato quarta-feira loron sanulu resinghat. Fulan fevereiro ne, artista timoron sira celebra loron dominiang, nibi ho tema Valentine tato. Expressa sentimento lihusi tu tato, le livro inclui live painting, iha jardim 5 de maio Colmere Dili. Artista pintora tato Mônica Albertina Ximenes informa ohin loron juventude husi arte oi inclui tato mai hamutuk i fatingne hodi expressa sirenia sentimento li husi arte oi hodi celebra loron dominiang o Valentine Day. Iha mos atividade hirak nebe sira halo iha loron domingne maka nesang tu tato le livro live painting no selutang. Kami kolega sira kami halibur malu kami tulis malu kami bolu malu kami arti ka kono ka sistema kapasitas itu kelemai pasa kebat tutura ta sini ta itala halu bosida antang ta dene kami kolega sira halibur aktividade dene atu sistema ke ya tempo kelemai expresa di lupa yang sana. Biasanya kami tim tato, mesti live painting, mesti libro, kari kolesterol san. Lihat itu bermain san, pasal itu punya di libro lima, baru akar keseresan ini sentimentu, san musik tato, musik gambar sana. Ini ya grup tato, grup live paintingnya. Vamos ukir usia terus aktivitas ini kami misi fotografi kami mau malu layar sponsor rumah kami sering rumah ya involvang si arte kami punya semalam kami kolega sira idea rumah lorong buat halo buat rumah kita bisa tipu lah halo bersih halo tipu rumah misalnya halo perusahaan bertato perusahaan berpinta. Reportagem Novai Magno Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no farre tutang ba media sosial hotu.